Салам достор, бүгін сіздермен біз стрелочная функция, arrow function деген функция бар, ал жөнінде маалымат алабыз. Негізінде JavaScript функция түзіп жатқанда біз қандай функция түземіз? Function деп, function күш ачқы сөзін қолданып, біз функция екенін білдіріп, функция деп, андан кейін функцияның атын жазабыз. Мысалы, екі санды қоссақ, add деген функциясы бар болсын. Ал екі сан дегенізде екі параметрді алышы керек. Ал функциясы параметрді алады, бізге жиынтық қатары екі сандың қосылысын береді. Бұл жерде бізде add деген функциясы бар. Ал add достар шындайша түзіледі. Бұл жерде function деп, анан кейін add деп түзіледі. Ал бізге екі сандың жиынтығын қайтарып береді. Biz add'ді чыгарсақ, консольға чыгарсақ, мысалы 2 жана 5-тің жиынтығын алышыбыз керек болсын. Бізге 7 деп жиынтық қайтарды. Достар, мындан сыртқары arrow function бар. Arrow function қандай түзіледі? Мысалы, константа add arrow деп функция түзіледі. Add arrow достар, бұл жерде add arrow функцияның аталышы болады. Бұл константа түрінде түзіледі. Бірақ главный функция бұл жерде емес. Бұлға функция ұйғарылады. Add arrow дегенге бұл жақтағы arrow функция ұйғарылады екен да. Arrow деген мұндай функция бар екен бұл жерге. Мысалы, бұл bir функция достар. Қашаға açылып, жаңа стрелка қойылғаны бұл функция достар. Бұл arrow стрелочная функция. Эми бізде бұл жерде қашаның ішінде параметр жазады екенбіз. А жана Б параметрі. Бұл жерде add функциясында А жана Б параметрі қашаның ішінде жазылады ғой. Бұл жерде да ошондой ғана параметр жазылады. Ал эми біз жиынтықты қайтару үчүн бұл жерде return A жана плюс B деп атабыз. А бұл жерде стрелка достар уже бұл return'дың қызматын атқарат екен. Return'гө A жана B деп чакырсак достар, бұл жогоруда кандай қызмат болса, мисалы бұл жерде return кандай қызмат аткарса, бұл жерде дагы return A жана B-ның кошулусын берип атат. Эми чыгарып көрөлү. Console add arrow деген функциябызга ошондой эле биз бул жерге 5 жана 9-ду берсек, бизге жыйынтык катары 14-ді кайтарышы керек. Бизге 14 деп чыгарды. Бул жердеги функцияны салыштырыңыздар, бул жердеги функцияны салыштырыңыздар. Arrow функциясы достор бул JavaScript'те ES6-да 2015-жылы чыккан функциясында жаңыланышында кошулган функция бул. Жаңы кошулган. Мурда функцияны ушундай function деп жазган болсок, азыр arrow функция менен биздин функциябызды кыскача жана түшүнүктүү кылып жазууга болот экен да. Arrow функциянын эң негизги бул өзгөчөлүгү кодду кыска кылып жазуу. Андан кейін достар, бұл arrow функцияның ішінде this деген біздегі объектте, мысалы this деп объекттің қасиетіне ссылка жөнөтөбүз, слайд етебиз ғой. Бұл жақта андай нерсе жоқ екен. Thisке бұл this өзінің ғана окружениесінде, бұл add arrow өзінің ғана içindегі thisке доступ алат екен, сырттағы thisке доступ ала албайт екен. Мысалы function бұл жақта add'ті function дегенде жөнөкөй regular функцияда бұл функция өзүнөн жогорку айланадагы this'ти ала алат эле да, бул жерде arrow ала албайт экен. Мисалы, мен сиздерге бир кодду көрсөтөйүн, даяр жаздым.
Қараңыздар, бұл жерде объект бар, бізде объектті name деген қасиет бар, оның name деген қасиеті алмаз, name алмазға барабар, жана say name деген функциясы бар болсын объекттің. Ал функция жөнөкөй regular function болсын, ал функция бізге консольға this name'ді чыгарып берсін. This name дегенде бұл жердегі name'ді чыгарып. Ал name'ге кайрылуу үчүн regular function'да біз this деп туруп анан бул жакта name'ге кайрылтабыз. А бул жерде say name arrow деген arrow function болсын, стрелочная функция болсын. Ал функция this name ушинтип бул жерден name'ди алмазды чыгарыш үчүн бул жакка this аркылуу кайрылышы керек. Бирок достор чыгарып көрөлү. Мисалы object'ten say name'ди чыгаралы жана object'ten say name'ди чыгарганыбызда экөөнүн айырмасын көрөбүз азыр. Караңыздар, бул жерде say name'де бул regular function колдонулуп аткан үчүн бул жакка this аркылуу this name'ге бул касиетке доступ бар. А say name arrow function'да бул жерде стрелочная функцияда this name деп чакырып атабыз, бирок бул сырттагы айланасындагы нерселерге доступ ала албайт экен. Өзүнүн ичинде гана name'ге доступ ала алат экен. Достор, биз сиздер менен мисалы объекттерди же болбосо array түзүп көрөлү. Мисалы мындай array бар болсун. Бизде бир константа numbers деп оларды өчүп жогору. Бизде numbers деген array бар болсун, ал 1, 2, 3, 4, 5 болду. Numbers'те биз бул numbers'тин константа квадраттарын алышыбыз керек болсун. Аны квадраттарын алыш үчүн достор биз бул numbers'теги сандарга map менен кайрылсак болот. Биз сиздер менен map'ти өткөнбүз, map ошол loop болуп саналат, цикл, map функциясы. Эми ушул жерде достор биз numbers'те бул 1, 2-нин квадраттарын кантип алабыз? Ал үчүн бул жерде map function деп туруп, map'те функция түзүп анын ичине жазыш керек болот. Ар бир неме ичиндеги айтемдерин көбөйтүш керек болот. Анын ордуна достор ушул array function'ды колдонсок болот экен, монтип. Мисалы n келет бизге. n биринчи сан келсин, андан кийин 1 көбөйтүлгөн 1 деп квадратын алсак болот. Бул жерде 1 эле сан келсе, ушинтип жөн гана монтип жазсак болот. Array функция аркылуу. Бир нече параметр боло турган болсо, анда биз кашан жазышыбыз керек, кашанын ичинде бир канча параметр керек боло турган болсо, каша керек, ал эми бир эле параметр болсо, кашасыз функциянын өзгөрмөнүн өзүн жазсак болот экен. Эми карап көрөлү достор, бул жерде бизде arrow function туура иштейт экен. Карайлы. Бизде n биринчи map'те аткарылып атканда цикл айланып атат. Цикл айланганда биринчи айтемге келди, 0-нчу индексине келди. 0-нчу индекси бизде 1. Бул жерден n 1 болуп келет дагы. 1 көбөйтүлгөн 1ди берет. Андан кийинки циклында уже 2 көбөйтүлгөн 2, 3 көбөйтүлгөн 3, 4, 5 көбөйтүлгөн 5 болуп, бизде бул массивдин ичиндеги сандардын квадратын чыгарып берет. Эми squares'ти консольго чыгарып көрөлү. Console log деп чыгарып көрөлү. Бизге чыкты достор. Бизге 1,
4, 9, 25. Бұл номерсин ичиндеги сандардын квадраттары чыкты. Караңыздар, биз ушул жерде кичинекей гана код менен жаздык да, мисалды иштедик, функцияны аткардык. Биз function'ны колдонгонубузда бир канча кодубуз бир аз узун болуп кетет эле. Бул arrow функциянын негизги максаты кодду кыскартуу болду, Жакшы эле түшүнүңүздөр окшойт деп ойлойм. Сабак түшүнүктүү эле болду окшойт дейм. Arrow функция достор, мындан кийин function деп жазып отурбайлы, ошол arrow функцияны эле колдонсоңуздар болот. Бул жерде бул жактагы бул жердеги кодду ушундайча кыскартып жазып койсоңуздар болот. Сиздер менен кийинки сабакта жолукканча коштошомун. Саламатта калыңыздар.